Pero ma wero lwak okayo keta ichwingi ayelok me loko lalub ko wonkom me Nwoya pi atura. Makileyo ki Holy Moses ojok. La kansila bich me pamin yai sub-county. Charo lalub ko wonkom me bich manyen I office. Lo do Alero ni chet state house ma meke. Ana matela lalub ko re loko be pa ngia wele ki kingan. Ke chomo dan le dit me ka chomo kono. Kuna wat ko me abich eno lo ka chokene ngar mo cher ka yaro mi lo kwini do be lutimu ko da wat ko mi puro ata ko de timbe ka le we ko be le bo ko ma ya le ka wat ko me abich do ro do ki puro ko no nyo fi pare o be ki wat ko ma abich wa o lo ki ani ma me mi wa ma ko mere office ma ko mere kwani ka gimoti ma bara ne mai kwani kera pe ni ka kan bet ka ma be ma tele lo kore Kachoke mo beru tie maliet I Alero sub-county. Kien Lutela meteder. Lutit pamiri ka chel ki Lutela. Mamalo Nwoya district. Riutal. Luaro kok pi balo don lobo. Malutela mukene guruaro wigi. Kanya tiki Nancy abalo. Yomu iya. Roma wonkom ti lwak Nwoya pi. PM vice no beru dang makwiri. No ki nang na ken ma nang kere ka no vice no bet pe kar ma ka bichi no ala beru tie ya to ken ma won ko ma kwan vice ni o kwan ki tien lok ma wan po niang no mere kom o kat kom vice ping Jalo kachoke ma won ko ma bich uyobo I Alero ni pe uye wang lwak kien ma won ko ma dek ma Alero sub-county la diet Justin Ojara waju kwede ye ni procedure milwo ka chakale pobe be ni ana mala chen leba chulman wang wani do kore pe ko dare won gang kirido joy nyobetini beru won gang me ario waka wochi won kama bindi atut bien ki speaker bo balo ni talo kama wai Gino moy ken magitimo lie makiyer me na wing dolo gi mar kwa center gi wadeni kwot giti won koma beach MP makiyer ni kwot gi wadeni in tin gami wa no babe gami wa maleng we kwanyang Karibet kumeno won koma bich me Nwoya district Emmanuel Orach wajoni en machalo Lutela tiche peu bedo me ballo don lobo mo kiken ento neno ni tich uwor mabe malupe kiche na kan pa biyo ka barale dak lok mo ko ma ana bu ñu ne ana ye atika barale I don't agree ila pa ye do pero kono ana mero barale ma pe ba bi ci mo la ten ma meku me bero vice the district eno ñoru mirina ne mero wa kero don lobo wa tiki en no kon wa ila leer maru atino kitwer ma ci mu ngare moy ken kam pe ngare mo be diay Kachoke ma obedo malier dog Lutela mapiny kokni winyi mabe aye pere bo Lutela wero lok me don lobo pe kanen ikabiru mukene Nwoya district pien bo Lutela tiji beru metele kawang tij pilwak ma oyero gi I office pi wan luo TV Johnny Sani ochaka chon Nwoya district